uthi lapha Jesu wena kanjani bazalwane wasihlenga asume nje lapha wasihlenga kuphi nasetiqalekisweni letatilethwa ngumthetho nasetiqalekisweni lebengatithola ekhaya kithi sesifile kuthandazela abantu labathi banetiqalekiso ngoba gogo wakhe benjani mkhulu wakhe ekhaya kunje uyabona sathana akafuni abantu bendlule enzaleni inzala lolu sawuphumile wena yinye into umfundisi ngibone ukuthi abantu abayiva bakhona esontweni abayiva amamuva 2 Corinthians chapter 17 nakathi manje if ever umuntu wakuKristu is recreated anew siphisiqalekiso la sitosuke liswane lokutelwe lolungati lutho ngoba sathi lutho thina sathi Jesu kuphela sathi izulu kuphela sengidlulile kuloyweni phela besilele ebunyangeni vele sikuthela nangakuthi akuthela ukuhlakanipha kodwa uNkulunkulu wanemusa abazalwane wasawukela haleluya wasawukela ngiyaveta nje ukuthi dingo lesitawukhuluma ngato sahlengwa aseniyekele mathende niva bathi hawu utawuthola umshado utawuthola umsebenzi lolothi ndawuthola umsebenzi ufuna nemali yakho ngena la ethendeni kini la uthi wena lo wangisinzisa la dembule kimi la glory to Jesus utawuzika angakusita lo tawonga bani so uyahamba uyamlandzela vele ngoba phela usitwe nguye lo nkulunkulu uyasebenza khona indaba ikuwe munye lo nkulunkulu simkhonda nje ngiswale embabane eNazareth lokhonda la come back to Jesus yalo nje ngililunga lala webe usangithenza glory to Jesus thank you thank you bani ngiyabonga sifuna khuluma ngale nhleko ngalokujulile bazalwane manje angathi luhlelo lwababe noma ngikhumbula khuluma nange usitabanani sikashanyana nga-introducer ngoba lokunye lesitakhuluma la kunanaligama lelithi kushone lokuhlema yini lehlema sifuna ukucatulula letinto utohamba ngetike nawuthi nje kulamalanga uNkulunkulu solo ngilwa nalesihloko uphokufika lengoma leshatshelwa nginangimake lethi mhleli wami uya kuhamba kwakhe kuyavuma ngoba phela inhlengo isho freedom haleluya uthi ke lo muntu wami yini kuhlenga ngoba lesihlobo isifundo sithi ngaba simelana uthi lo muyaveda uthi kukhulula umuntu ebugqilini kuhlenga
kukhulula umuntu logqilatekile kodwa kanamandla ekuthi khulula. Ushema ke. Haleluya. Uthi kwephula umuntu emandleni aloko lokumbambile. Nakukhulunywa ngamakholwa singathi kwephulwa kwemuntu esonweni. Ngiyakwathi kwephulwa kureskwa muthi nifunde kakhulu. Batawuthi nangithi kwephula basho kuphula kugamula. Ngikhuluma ngekwephula to rest. Uthi wena nathende liyashala phakani kule bantu lana khathi seliyagijimana ubephula. Uhlenga kusho kwephulwa kwemuntu esonweni. Ya. Ewangephula. Akabanga ukuthi lo muntu ophuliwe uyakhanuka kubuyele emuva. Ngabe sendiwayini lokubuyele emuva. Noma suke singathi kahle lokhu sendiwe. Haleluya. Okay. Uthi lo munye kusho kuthenga indvo kabili. To buy back what was lost. Yakho lelo bathi somelo ethenga kangaka. Asengizona namfanekisi ngiyajabula kunabo andana la ngicela sale nihlaliseka kungangani lengikakhuluma kepha kwethu sonke kuthenga indwo kangaki 2 ibe iyabani kodwa umfana lomunye ekhaya kubo kunemaplanga ekugcina kunetipikili ekugcina bekwakhiwa. Lo mfana lona uhlakaniphile sewakha umkhunjana wakhe lo muhle. Kanti la indasemuti kunelidamu lemanti. Uyawuthatha umkhunjana wakhe igama lakhe ngibhili. Uyahamba uyadlala emantini uyanjweza uva bunanzi ngemkhumbi wakhe. Kanti kukhona lokuhleli lapha kugadzile lo mkhumbi. So uyadzina emanti yadzinana. Uyahamba uyawukhunga lapha ekabona ku-TV ukuthi uyakhungela umkhumbi lapha. Uyakhunga umkhumbi wakhe uhamba ekhaya. Lapha kuya ukhanza kude umkhumbi. Akhale. Nebatali babe munyo. Ekhaya kude injabulo manje. Ngendzaba yemkhumbi wabani. Wabhili ngoba seside emaplanga. Esitamini bekangegqini. Ngalelinye ilanga babe uphuma bhili esitolo. Uthi uyabuka efasteleni esitolo ubona umkhumbi wakhe. Uthi lo wami lo noma ngathiwa niyamathi umntwana akaphutisi wangena ngespeed wafika uthi qo bathi emfana yathengisa umkhumbi uthengisa ngemali lenkomo. Athi angisathengi lutho ngiyakubaba. Ngithi kubabe efika athi babe ngiwubone ngemehlo umkhunjana wakho. Bawuthengisa esitolo ngicela imali. Ngiyathi tipikile ude kodwa ngicela imali ngiyothenga umkhumbi wakho. Nango bhili agijima nemali. Wathi awubhadala abesawuthethe. Ufika wabhadala. Bhili la endleleni ukhuluma ethwala. Ukhuluma ngemkhumbi wakhe. Uthi mkhunjana wakhe. Ngakwenda ngaletandla tami. Ngase ngiyakubeka endzaweni lethini. Base bayakuntshontsha. Namuhla ngikuthengile
buy back. Uthi nakathola Jesu wena asilalela la bewuvela wa kocha Sathane wakuntshontsha esimeni asayithe. Today you are mine. Glory to Jesus. Buy back. Akumnanzi lokubhaya back. Ngoba sokhokhe manje ukugcina. Siyabona la manje ekugcina la. Sekumadima kahle. Uthenga. Haleluya. Ubuyisa lokulahlekile ekhaya. Noma ubuyisela umuntu ku right position noma uposition lebe ingeyakhe. Umuntu abe ne position bazalwane ekhaya esimini yaseyide bathi lo ngikhuluma umuntu akekho position bathi kuhlenga ubuya naye ukuthi hey wena ufanele ube la. Glory to Jesus. Hallelujah. Lo munye uthi uthenga njengoba sesishilo uthenga umuntu naye vele umthenga kabili. La kulokuthenga la Jesu umbhali weSambulo chapter 5 verse 9 uthi wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakhe abavele ezizweni nezilimi. Haleluya. Sathenga uthi